set back the development momentum of one of the most promising countries in the world. Murakoze gukurikirana Floris Talks, turabashimira cyane ariko tunabasaba kugira ngo mukomeze muze muri benshi kugira ngo dukomeze dukurikirane ibiganiro byacu byiza. Rero ikintu ngiye kwibazaho cyangwa se nawe uri kwibazaho ni inama iherutse guhuza East African Community ndetse na SADC. Iyi ni inama rero ukaba yari yitezweho kuba ari inama izatanga ibisubizo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Iki gihugu kikaba igihugu gifite amahoro aho kugira ngo gikomeze kuba igihugu cyishiraniro gihora mu ntambara. Ariko benshi baribaza ngo ese imyanzuro yafatiwe muri East African Community and SADC Summit, iyi myanzuro izagira akamaro, ese izubahirizwa? Ibi ni ibibazo abantu bibaza, kuko kuganira ni ikintu kimwe ariko no kugira ngo bishyirwe mu bikorwa nacyo kikaba ikindi. Hari imyanzuro rero yagiye ifatirwa muri iyi nama yari yabereye i Dar es Salaam, nkuko nababwiye mu kiganiro cy'ubushize, basaba kugira ngo mu kintu kiganiro mukomeze gukurikirane. Iyi myanzuro ikaba yari imyanzuro biteze yuko ari imyanzuro izahita ikemura iki kibazo, harimo guhita intambara ihagarara ako kanya. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi cya muri iyo myanzuro bari batekerejeho no kugira ngo nanone ikibuga cy'indege kigoma nacyo kibashe kuba ikibuga gikoreshwa n'abantu bose, ntagire ikibazo cyongera kuvuka. Ikindi kibazo nanone no kugira ngo M23 ibashe kugirana ibiganiro na guverinoma ya Kongo. Ikindi nanone no kurandura burundu FDLR ikava muri Kongo. Ikindi no gukura ingabo zose z'amahanga muri Kongo, ndetse no gutanga ibindi bikorwa by'ubutabazi bifasha abantu bagiye bakurwa mu byabo. Izo ni ingingo zitandukanye zibazwaho ko izi ngingo zizubahirizwa, ndetse bakaba bari banavuze yuko abagaba ab'ingabo b'ibihugu byahuriye muri inama bose aterana mu minsi 5 kugira ngo barebe ko ibyo bintu byubahirijwe. Hakazaho ndetse nyuma y'ukwezi kuba kazabaha nanone raporo none bazashyikiriza abakuru b'ibihugu. Ibi rero turibaza ngo ese ibi bintu bizubahirizwa? Hari ingingo rero ngiye kugarukaho z'ingenzi cyane ngiye kuvugaho, ndetse izi ngingo ndashidikanyaho zikaba zitarashyigikiwe n'abayobozi ba Kongo bitewe n'ibyo bakundaga kuba batekereza. Wenda hari bashobora kuzahindura imyumvire bakaba bavuga yuko bishobora kuba byahinduka. Ingingo ya mbere ni yo kugira ngo guverinoma ya Kongo ibashe kuganira na M23. Iki ngiki ni ikintu cyari cyaranzwe na President Felix Tshisekedi, perezida wa Kongo, akaba yaravuze yuko adashobora kuganira na M23, avuga ko ari umutwe w'ibyihebe atagomba kuganira nabo. Ikindi nanone kibazwa cya kabiri nanone no kubwira guhagarika kurandura burundu umutwe wa FDLR. Nicyo ni ikintu kigiweho, ariko abantu benshi bazi neza nta gushidikanya ko mu buryo wenda butavugwa cyane igisirikare cya FARDC gifatanya na FDLR kugira ngo babashe guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko leta y'u Rwanda ibyivugira. Rero izi ngingo zikaba zikomeye kuri leta ya Kongo kumenya ko ibi bintu bashobora kuzemera yuko bishobora kubahirizwa. Ari n'ibiganiro byagiye biba ndetse byagiye bihuza abanyedini baganira ko kuri iki kibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyedini bo bakaba barasabye yuko icyaba cyiza ari uko leta ya Kongo yabasha kuganira na M23 kugira ngo igihugu kibashe kugira amahoro. Iki rero kikaba kitaravuzweho rumwe n'abayobozi, kuko abayobozi bo muri Kongo badashaka kugira ngo bahure na M23. Rero iki ngiki kikazaba ari ikibazo mu gihe batabasha guhura na M23, ntabwo amahoro ashobora kuba yagira, kuko M23 nayo ivuga yuko ikomeje gushyiramo imbaraga, ndetse ahubwo bitazarangirira gusa mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo igamije kugira ngo igere mu gihugu cyose, ndetse igere Kinshasa ibe yakuraho Tshisekedi. Hari n'abantu benshi bibajije ngo ni kubera iki uyu Felix Tshisekedi atabashije kwitabira iyi nama ya SADC ndetse na East Africa. Bibaza ngo ni kubera iki atabashije kuhagera, ahubwo agakoresha system yo gukorera mu yakure aribyo bita online, akohereza ministre w'intebe ariko we ntabashe kuba ahari. Hari impamvu ebyiri zagiye zigarukaho n'abasesenguzi batandukanye mu bya politiki. Impamvu ya mbere ibazwaho cyane no kuvuga ko
kuri Felix Tshisekedi avuga yuko adashobora kwemera guhura na Perezida Paul Kagame ngo bahure amaso ku maso, kuko yaranabivuze avuga ko atazongera guhura nawe amaso ku maso, ko aho akanavuga yuko ari umuturanyi mubi, akavuga ndetse akaba yanavuze ko agomba kumuhirika akamukura ku butegetsi. Iki rero ni impamvu kuko yajya muri iriya nama bagombaga guhura, ndetse byaba n'abangombwa bagakorana mu kiganza bakamera nk'aho baganira. Iyi mpamvu rero abantu bayibajije baravuga bati biragoye ko umuntu ashobora kubasha kwiyunga n'undi muntu bafitanye ikibazo batari kurebana amaso ku maso ngo babashe kubiganiraho neza. Iki rero ni ikibazo abantu benshi bibazaho. Indi mpamvu ya kabiri nayo igomba kwibazwaho nuko nanone bigaragara ko Felix Tshisekedi yari afite ubwoba yuko ashobora kuba yahirikwa ku butegetsi, dore ko umuyobozi wa M23 mu bijyanye umuyobozi nanone mu gice cya AFC, uyu muyobozi witwa Corneille Nangaa akaba yaravuze yuko agomba gutera ndetse akagira n'ikinshasa. Rero kuri uyu mugabo perezida wa Congo Felix Tshisekedi avuga yuko iyo aramuka agiye muri iriya nama yashoboraga kuba yabura ubutegetsi, akabasha gutakaza ubutegetsi mu gihe gito cyane. Bakavuga ko ariyo mpamvu yaba yarashisemo kuba yakwigumira hariya. Ariko benshi baribaza ngo ese uyu Felix Tshisekedi azageza ryari kudahura na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, dore ko avuga yuko ari we umuteza ibibazo. Ikibazo cya kabiri ni ukwibaza ngo ese azakomeza agume ahantu hamwe nta nama azajya yitabira, dore ko n'inama ya East Africa nayo ntago yigeze ayitabira, kandi ibi bibazo byose biri kubera mu gihugu cye. Bakavuga yuko icyo yagombye gukora ari ugushaka uburyo yagombye guhura n'abo bantu bakaganira bakagira ibyo bumvikanaho. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ho ku bijyanye n'uko M23 yaganira na leta ya Congo, iki nicyo n'ubundi bari batanze nk'igitekerezo bavuga yuko bagomba kuganira, bitewe n'uko nk'uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko aba M23 ari abakongomani atari abanyarwanda, bityo rero abakongomani bagomba kuganira n'abakongomani bene wabo kugira ngo babashe kuba bakemura ikibazo cy'umutekano uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikindi gitekerezo rero nanone cyakwimandwaho nanone nuko leta y'u Rwanda nawe yanavuze yuko FDLR ihungabanya umutekano w'u Rwanda, ikasaba yuko yakwamburwa intwaro. Nicyo leta y'u Rwanda ikunda gusaba. Ikiro nacyo ubona ko cyavuzwe muri aya masezerano cyangwa se muri imyanzuro yo muri East African SADC Summit. Ibi rero bikaba cyaba ari inyungu ku Rwanda, ahubwo ikibazo no kwibaza ko ibi bintu bizubahirizwa, dore ko FARDC cyangwa se igisirikare cya Congo gifatanya na leta ya Congo n'abazalendo kugira ngo babashe kuba bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Izi ni impande rero zombi zigenda zitanga ibitekerezo bitandukanye. Ese iyi ntambara izabasha guhagarara muri Congo? Ese koko M23 bizemera ko igirana imishyikirano nta guverinoma ya Congo? Iki ni ikibazo abantu bibaza. Bisi ibyo bintu koko bizashyirwa mu bikorwa? Ese ingabo z'amahanga zizabasha kuva muri kiriya gihugu? Kuri Malawi yari yavuze yuko izabasha kugenda ikava muri kiriya gihugu, yaranabitangaje. Ariko na Afrika y'Epfo nayo yabitangiye umuyobozi wayo cyangwa se perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, ibi yabashije kubitangariza mu gihugu cye mu gihe yatangaga gahunda igihugu cye gifite mu mwaka wa 2025. Abibajijwe cyangwa se yagiye atangaza yuko igihugu cye cyiteguye ko ingabo zigenda zigataha, dore ko batakaje abasirikare bagera kuri 14. Ibi rero ariko nubwo yabivuze gutyo, ariko ubona ko bigenda bigura intege. Urabona yuko mu masezerano yavuze yuko barabyemeje yuko bagomba gukuramwo ingabo bakava muri Congo. Ibi bikaba ari byiza, ariko mu bigaragara cyangwa se mu bikorwa ibi bikaba bigoye kuri Afrika y'Epfo, dore ko yahasebeye cyane. Dore ko hari n'ikiganiro gerutse kuvuga, hari umuministiri w'umuco na siporo wavugaga yuko bagomba gushaka uburyo batera u Rwanda kuko bahasebeye bikomeye cyane. Hakaba hakibazwaho yuko Afrika y'Epfo ishobora kuba koko nk'uko yabivuze azakura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Wowe dukurikiye ukurikirana ibiganiro byacu bikagushimisha, komeza udukandire kuri subscribe, ukanda akazogera kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Ndizera neza ko ibiganiro byacu bizaba ari ibiganiro bizagufasha. Mugende muhanahana amakuru, muganire muri comments, ariko hirindwa gutugana no kuganira mu buryo butari bwiza. Murakoze cyane, ndabakunda.